Bwana Yesu asifiwe. Unaendeleaje? Hakika tunamshukuru Mungu. Mungu ameendelea kutulinda, ameendelea kutujalia mema mengi. Hakika tunashukuru sana sana. Yes, hata kuiona siku nyingine hii leo ni neema yake Mungu mwenyewe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Leo sasa, rafiki yangu, nilitamani tukumbushane kitu kimoja. Yes, na si kingine. Napendaga kusema najua unajua, hata mimi ninajua, ila kuna muda tunasahau. Yes, kwa hiyo Mungu anatukumbusha hasa pale ambapo umepata nafasi, pale ambapo umeaminiwa, pale ambapo watu wamekuamini, wamekupa nafasi ya kusimama eneo fulani, kusimamia kitu fulani, kuongoza kitu fulani kitokee. Watu wale unaowasimamia, watu wale unaoongoza, watu wale unaoenda nao ili mfike mahali fulani, wanapenda uwazi. Watu wanapenda uwazi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kweli, sio vitu vyote vinawekwa wazi, ila kuna vitu vidogo vidogo, kwa sababu ndivyo ambavyo yeye anataka tuenende hivyo. Sio tuenende tu tuenende, hapana. Tutakuwa hatufiki kule ambako tunatamani kufika, tutakuwa hatuongezeki vile ambavyo tunatamani kuongezeka. Utakuta unaweza ukajikuta unatumia nguvu kubwa sana ili kutafuta ongezeko, unatumia nguvu kubwa sana ili kufanya hiki, unatumia nguvu kubwa sana ili kuhakikisha vitu vinaenda, vitu vinatokea. Unashangaa vitu haviendi, vitu havitokei kama vile ambavyo tunataka. Lakini kwa sababu gani? Kuna vitu tu vidogo vidogo ambavyo tunatakiwa tu kuvifuata, kuvifanya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ili tukishafanya pale ndipo Mungu anatuamini. Hapo ndipo Mungu anatuamini, anaona yes, mwanangu sasa ameshakuwa. Mwanangu sasa hata kama nikimpa hiki najua ataweza kumanage. Nikimpa hizi mali, nikimfungulia mlango kwenye uchumi wake, najua hatakuwa mtu wa kupoteza, hatakuwa mtu wa kutupatupa. Unaelewa? Kwa sababu Mungu hawezi kutupa vitu kama akituona bado hatujafikia level ya kuweza kumanage, yani kusimamia hicho kitu. Utashangaa tunaomba, tunafunga, tunafanya hivi, lakini vitu Mungu, kwa sababu gani? Kuna vitu vidogo vidogo ambavyo tunakuwa tumeving'ang'ania, afu tunavichukulia kama vya kawaida. Yes, tunachukulia kama vya kawaida, ila sio vile vitu, sio vya kawaida, ndivyo vinatufanya tunafanyaje? Tunachelewa. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kwenye kanisa, rafiki yangu, ukiwa unaongoza watu ambao wao wenyewe ni watu wazima kama wewe, watu tunapenda, nijiweke na mimi mwenyewe, tunapenda uwazi. Yes, yani kila kinachofanyika hakikisha kwamba hiki kilienda hivi, hiki kilikuwa hivi, hiki kilienda hivi, na hiki kimefanyika hivi, si ndio? Hivyo likikosekana hilo, unaweza ukakuta watu hawasemi, watu hawaongei, unakuta tu watu wanarudi nyuma siku hadi siku. Unashangaa, mbona watu tufanye hiki jamani, sijui kuna mahali hapo
kuna kitu hakijakaa sawa. Haleluya, kuna kitu hakijakaa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri tunakumbuka, nafikiri tunajua, yes, kile kitabu cha Matendo ya Mitume, ukisoma ile sura ya 4, haleluya, ule mstari wa 32, nafikiri hilo andiko tunalijua na tunalitambua. Kama unasema na jamii ya watu walioamini, haleluya, andiko linasema na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema kuwa kitu chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Nimesoma ile andiko na ndio ukisoma ile sura ya 3 tunaona Anania na mume wake wanakufa kwa sababu ya kusema uongo. Wameuza kiwanja, ile nyingine wakaficha, wakapeleka baadhi. Haleluya. Tunaona pale. Huu ni mfano tu, ni mfano. Yaani sizungumzi kwa upande huo, ila vile ambavyo vinafanyika kwenye kile kikundi hicho ambacho wewe rafiki yangu na mimi tumeaminiwa tukapewa nafasi ya kusimamia, vile ambavyo vinahusisha pale. Hatuzungumzii mali zako binafsi, hapana. Hatuzungumzii vitu vyako vya nyumbani, hapana, ila vinavyoendelea katikati ya kikundi, vinavyoendelea hapo katikati yenu. Haleluya. Hakikisha vinakuwa wazi kwa kila mmoja. Hiyo ikiwa wazi inamfanya, yaani kila mtu anakuwa anajua A to Z, anakuwa anaelewa kinachoendelea. Haleluya rafiki yangu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tuliopo kanisani, sisi tuliopo ndani ya kanisa, inatuhusu zaidi, kwa sababu ni vitu fulani unaona ni vidogo vidogo sana, ukasema hiki tunafanya tu mimi sijui na nani na nani na nani, baadhi au wengine walioko kwenye kikundi tutawapa tu taarifa. Ni kweli kuna vitu vingine inabidi vifanyike hivyo kutokana na protocol, kutokana na sheria zenu kabisa, ila kuna baadhi ya vitu, kuna baadhi ya vitu ambavyo unaona kabisa hivi vinahitajika kufahamika na watu wote. Sijui makusanyo, mapato, matumizi, yafanye yawe public kwa hao watu unaowaongoza. Inapoenda tofauti, kinachotokea unakuta mwingine hasemi, hakuambii, ananyamaza kimya. Unashangaa, unaleta jambo, unaona watu hamna anayerespondi. Jamani tufanye hiki, hakuna. Jamani tuende hapa, hakuna. Jamani tufanye hiki kitu, sio tu nini, hakuna anayerespondi. Unasema hawa watu ni kweli, hawa watu wana shida, ni kweli, hamna mtu amekamilika. Hata wanaoongoza nao wana changamoto zao. Kwa hiyo pale tunasaidiana, tunachukuliana, ila uwazi wa uendeshaji wa mambo hayo mnayoyaendesha kwenye hicho kikundi, kwenye nini hapo, uwazi unahitajika sana mno. Bila ya hivyo vitu haviwezi kwenda. Usema mtu aseme, hakwambii, hasemi kwa sababu anajua akisema ataonekana yeye. Yaani kuna mwingine hawezi kusema, Tumeona mfano wa maandiko hayo tulisoma hapo.
Sijazungumzia kusema kila mtu ashare mali zake, hapana, ila nazungumzia vile mnapo share kwenye group, vile vinavyokutanisha kwenye group vinakuwa wazi kwa kila mmoja, vinawekwa wazi. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki yangu, nimetamani hiki kitu leo ukumbuke, tukumbushane, ukumbuke kwamba watu wanapenda uwazi. Watu wanapenda vitu vilivyo. Ni kweli tunaweza tukawa tuna mambo yetu mengine huko, ila tunapokuja kwenye pointi ya kikundi, tunapokuja kwenye pointi ya wewe umesimama pale kama kiongozi, imekuja kwenye pointi tumekutana pale, hata kama huko sawa ulikuwa una vitu vyako, hata kama huko ulikuwa una, lakini inapokuja pointi ya kujua hapa nilipo, niko sehemu fulani, niko kwenye hiki kikundi. Haleluya. Kwa kinachofanyika sasa, hatuwezi kufa kama alivyokufa Anania na Safira. Hatuwezi kufa kwa staili, wale si walikufa kwenda kuzimu. Kinachofanyika sasa, tunakufa, yaani vinakufa vile ambavyo tunataka tunaviendesha. Unashangaa vitu haviendi kama tunavyoweka. Vitu haviendi, vitu vinakufa. Alafu na wewe mwenyewe na mimi mwenyewe tunakufa. Unashangaa hatupigi hatua. Tuko tunaomba, tunafunga, tunaondoa, tunatamani tufike, lakini hatuendi. Kama ukiwa kiongozi, yaani ni lazima uwe mstari wa mbele kumsikiliza Mungu anakuambia nini kwa habari ya wale watu unaoongoza. Ni lazima uwe mstari wa mbele kumsikiliza Mungu. Sema sawa, Mungu umenipa hawa watu, nawaongozaje? Nafanyaje? Naendaje? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki yangu, nadhani utakuwa umepata kitu hapo kwa siku ya leo, na hakika kabisa utakuwa kuna kitu rafiki yangu umekipata hapa, anajua utakifanyia kazi. Tunapenda uwazi, sisi tunaoongozwa na hao tunaoongoza, wote kwa pamoja tunapenda uwazi inapokuja swala la mambo yetu tunayoyafanya katikati ya sisi. Haleluya. Kasome hiyo Matendo ya Mitume 4 mstari wa 32, alafu pia unaweza pia ukaenda ukapitia na hiyo Matendo ya Mitume 5. Yes. Ukaanza pale mstari wa kwanza, unashuka unasoma taratibu, unasoma huko ukitafakari. Yes. Wewe rafiki yangu, mimi nikutakie siku njema sana sana sana. Ninakupenda mno. Yes, ninakupenda rafiki yangu. Nina hakika Mungu ataendelea kutupigania na kututetea kabisa kabisa. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bye bye.